Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Sahabat pencinta Al-Qur'an yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan kali ini berjumpa lagi bersama saya di channel Belajar Membaca Iqra. Jadi untuk kesempatan kali ini kita akan belajar mengaji dengan nada bulan-bulan supaya mudah diikuti bagi pemula ataupun lansia. Jadi untuk kesempatan kali ini kita akan melanjutkan di surah Yunus halaman 211 ayat 21. Jadi kepada sahabat semua yang belum subscribe, segera dibantu subscribe supaya tidak ketinggalan video-video kami selanjutnya dari channel Belajar Membaca Iqra. Jadi untuk menghematkan waktu, langsung saja kita mulai membaca ta'awudz dan basmalah. Baik, langsung saja kita membacanya dan semoga apa yang kita baca diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala dan kita semua bisa membaca Al-Qur'an dengan fasih dan benar ya. Baik, langsung saja kita membacanya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza adaqna an-nasa rahmatan min ba'di dharra massathum idza lahum makrun fi ayatina qulillahu asra'u makra inna rusulana yaktubuna ma tamkurun huwallazi yusayyirukum fil barri wal bahri hatta idza kuntum fil fulk wajarayna bihim birihin tayyibatin wa farihu biha ja'atha rihun 'asif وجاءهم الموج من كل مكان وظنوا أنهم أحيط بهم دعوا الله مخلصين له الدين لئن أنجيتنا من هذه لنكونن من الشاكرين فلما أنجاهم إذا هم يبغون في الأرض بغير الحق
يا أيها الناس إنما بغيكم على أنفسكم متاع الحياة الدنيا ثم إلينا مرجعكم فننبئكم بما كنتم تعملون إنما مثل الحياة الدنيا كماء إن أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض مما يأكل الناس والأنعام حتى إذا أخذت الأرض زخرفها وزينت وظن أهلها أنهم قادرون عليها أتاها أمرنا ليلا أو نهارا فجعلناها حصيدا كأن لم تغن بالأمس كذلك نفصل الآيات لقوم يتفكرون والله يدعو إلى دار السلام ويهدي من يشاء إلى صراط مستقيم صدق الله العظيم.